Anya ko nam kumare. Mapan kayo ag-pitch into no maya Domingo. Un mare. Ay na, amom ka de. Excited ka mapan. Ha? Manumitin atawan asa anak-anak kapan ijay beach ko naman. Ka, sana bali Tamapan kay nga raw into no may alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay karinderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo. Anya mananday tay pupos mo itipis mo, Kilen. Kuhala kay. Ipos ko man ti picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya, masapol pa ay nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek. Asaan ang makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapal daman. Tapno panunutan da. Anaimbag pa'y ni Helen, tamakapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Nay, apaya kasta tila nga mag-Facebook ba kay? Kita agmanday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Inaldaw nga da ipos na iti Facebook. Amin batan alamutan na kat ipos na. Kaslag bibisayn. Manya nga rugngay kakayaan na mga ipaus. Wala nga inaldaw mo taon. Kan amin akabarbaro akawos na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga road. Facebook na nga road. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Di na ambog ti agbain. Ay, ne! Kumare! Nakita ang tiempos ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadua na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamit lang no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya makan. Uwan nga raw. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga na dya, Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga bagbagak man dayjay babae. Una! Tapno sana kasya aramiden na. Nagpara maglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga raw, kumaray. Mapanda ka no jay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanan ti post na. Nasaya at tanaranaan ka, kumaray. Apay kumare. Aday bagam. Ay namare, nakitak namin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Apay, anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan ang nasayaat nga amin akanam? Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawos mo, i-post mo. Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kaya't ko nga rod. Aniya, Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, anya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost yu iti Facebook yu. Pakibibiyangan daki din. Nay, apya kasta tila nga managaway, bakay? Hay, dagiti awanan bain akaaruba. Ha? Tapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay napakait. Uray siya nga sawam, jak kaya tararamidang. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo ti panag-CR mo. Ha? Kit boy, sana ya. Ay na, sana nasaya at nga amin na kanam kit ipos mo.
Naimbag kumamot ipos mo lang. Ang saan mo? Dadapay caption na nagsakit iti mata. Ha? May saka man, di ta ka man langan, nagpapadaan nyo iti kaaruba. Ay na, anya ka di maninda ito impos mo iti Facebook, Helen? Ah, salutsudan pailaan kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawis ko. Ay, unay kamutin na yan, bakit? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak lang man. Unay na yan, tikas to'y. Tapno ang mo man niya, ha? Siya nga asawam ti mababain ka nagiti tattaong. Gapo iti kastangan aramidam. Anya? Ala, tapno mapnek ka, ipos mo ti panagisbaw. Panagilom, kanamin ang. Anya? Updated ka launay ti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kamot gayam ti masabat ko, kumare. At damot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Ah, wan gaya man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyal ka mo. Ha? Kwa? Saanan mare? At dapay ngamin napataga papanak. Kanado pa, tinaskan nga aramidag, ijibalay me. Kasta? Ay kaya tadakan ka. Ala, inakarudan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya, nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ije beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga duman ang tiipos na dayjay no kwa. Naku namon, mare. Among matanday jay, updated launay iti Facebook. Makauma. Tunggal bumangon na itibigat, rupa na ada gusti makita. Haysh! Kasla oras nga ada post na. Wan nga raw, no syakot mabaina. Wala. Kunamla no iso, tibak na iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising ket tina na baybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ada utang na ijay. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawin na anan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kaslabak nang iti Facebook. Di magaya makabaybayad iti utang na. Di awanan baen. Apaw, naganasaan. Apay maninaya, anya manitikit kita im di tapis baw. Kita day tao lakay. Umay ka, kita day to impose ni Helen na panday jay beach. Kita man. Aw, aday ta. Impose na ti picture na ti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Ungag paiso ah. Ay na. Ha? No siya lang takin anakan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo day taapos nan. Ay, Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isuntulakit din, apadamat asang kasapol sang kasaan. Ay. Marurudak, bayamaw. Anya nga rugnyay. kaslabak ng iti Facebook. Ang dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang. Katuan, sa bali ti utang na ijitirsi na da isang. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kun adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Agasam manday ta. Ngam no agpos kunamlan no. Apord nga in na ibagbaga. Ha? Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen ang kabaknangan. Ha? Ay na, pangasim man, bagbagam ti asawam. Ha? Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Oh, anya nga dayta. Grabe mo ten dayta nga ibagbaga na.
Ay, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, apa man ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasayado kasta. Sana nasayad ngamin teraramidan lang agpos. Sakat nagmamaditin na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ngagpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadag iti utang na. Sa nakasta, ay marurudak George. Kita, manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang tiparikot mo, alaklakayan. Saan lang nga may isa, wanuduwa ti masasarking ka. Gapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? No, apay mo nga mina. Mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon iti nagmamaday. Apay ibak nang kaya. Anya? No di mo mo tagbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam da kita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Ba nang kaya? Kuwala ka eh. Ibagbagada pa ay dagiti utang mo iti nagduduma tersina. Ngagbayadan, singirendakan, gapo iti kinaparamag mo. Nga uray awam mo makukwartam, salbag ka. Anya? Apay akas na ti panagsinay mo. Itamam pa'y. Awanan lakay. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak kay Jay Ili. Anyamot tan ti kastoy. Ay, kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok ka sa bali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibang kaga. Adaw, ti maubra iyay. Ay saan? Diyak kaya ti mabilag iti ini. Anya, di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahi tak kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad ganti masabat ko, kumari. Anyan? Kas kala nakakita iti alalya iti kastalangam. Ketwan, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Oh, imalal dawan. Unay kan. Nakaskas daw. Itamampay, akapitpitak ka. Hay, naggapuak man ijay ayan dapidring. Nakisat ka ang. Os! Nakakaskas daw. Isumad lagayam amanungal da nga awan nakitak a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisat ka. Anya? Pinicturean ko mati bagim ngagsaksag ka, ta post mo? Si kamot kumari. Updated ka mat iti social media, sana ya. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat ka nam ay, agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo? Anya? Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari. Naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat lang tipod na. Si Kamot. Wan, ngimisita. Gaputa inal daw meten nga daak ijay talon ang makisaksak ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagay ti tattao. Si kamot kumari. Insultuan na kumanin. Ay nakumare, pudno ti bagbagak. Apay, masapul aya dagay ti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti pa nagrigrigat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti pa nagpupos ko iti saan anasaya. Awan day jay, kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti ut-utang mo iti nagduduma tersena. Tapno hape, ti tao na paramag saan amaaw-awanan.
nakabut-butang matan na talangam. Sika mo gaya Mayline. Ni nanamot. Kasladinak na ilasin. Ay, sana talaga. Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana. Kastanti bagayo. Ay na, isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti pisbaw. Gayam, kanhayon kan nga dayjay talaw na makisagsag ka. Uy, nana, awan nga minan trabaho ijay ili. Kastaya, ay katura ijay talon agpicture ka, taipos mo. Ni nana mo, gusto mo, tibagbaga. Apay, babain ka, gapoy tarabin ba? Ay, ang picture kay gitalon. Sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilain, anya. Awan, tinasaya at ama ipaay ikinaparamag. Tandaan nam dayta. Bueno papagayam, di dyan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Hay, himayat. Nay, anya day taramraman ng Uncle Claraw. Suka. Anya laki day ng Uncle Claraw. Ramanan na amin na makita na. Rin naman naklag no na alsamela dahi ta suka. Suka nga rod di nalsam. Mabisinak Kasla kayat ko timangan, mokong. Ay kat, inka mga anin Uncle. Narigat ti mabisinan. Portaman, kanakan. Igatan ko iti kanak. Ay. Sakpay mo't laang ti pagdawatan nyo awan ti makukwarta na, Uncle. Sapay mabisina kun. Kasla fried chicken, ti panagkitakan ka. Anya? Ay, bastos! Apay nga inagkam ti pingping kaw, Claraw. Ay, rin naman naklaan. Noon niya tiraman ti pingping mo, Marcelina. Ay, sinalbag ka. Ay, anay ko. Pinagtapis ka ngay. Ha? Awanan kay ti baing. Agtatakaw kay ti agak. Ay, anay ko manen. Gusto na. Ay, napirsay san tilapayag ko. Ulitin pa'y maminsan tinaramin mo. Pusyak amin ang ipon ba? Anya? Basol mo mo't laeng. Ano tinapis na kanina na Marcelina, Uncle Claraw? Rin naman naklaan mo ti pingping na noon niya tiraman na. Kahit anya nga'y tiraman ti pingping ni Nana Marcelina, Uncle. Ay, napgad. Anya? Napgad? Apa na kunayo napgad, Uncle Claraw? Ay, jaysa matling et na tinaraman na. Anya? Ne, agmerienda kamot dito'y tersena, bet. Wen tata klaro. Kalkalpas ko lang amin ang naglaba, iso nga imayak nagmerienda dito tersina. Ramanak man dito yung inumam ako. Ay. Ay, Itangad mo motantin inom magtataklaro. soft drinks mo't gayam. Nagsamit. Makuton ti bito ka. Anya, amom lang nga ro din a soft drinks tid inom magtataklaro. Ay, kas tagayam ti raman na. Kas laraman ti soft drinks. Ay bayadam dito a soft drink. Jak kayat nga inuman, tanaab-abam matan ti bote. Naku na bayadak. Rin naman naklang mat no niya ti raman na. Kat soft drink mo't gayam. Anya? Apay nga reklamo ni Beth ita iji tersina, Uncle Claraw. Jak man namukan ko na. Di kan agin di amaw, Uncle Claraw. At dalaki di inaramid mo, pinagbabawal na tiknik. Anya pinagbabawal a teknik. Rin naman ang laki di pingping ni Beth Iso nga reklamo ita, Uncle. Saan mataka-nakan? Rin naman naklang gimirmeriendaan na anak abote. Kahit anya nga iti naramanam, Uncle Claraw. Soft drinks mo't gayam. Anya laki dahin, Uncle. Amom lang aro din tiraman ti soft drinks. Agpalaw kayo manain ako na. Naglakla ko kagayam iti banana, Kyodelia. Wen tata, Claro.
naimas mo't laday ta. Naimas Tata Claro. Ayat raman na ngay. Basta, naimas ti banana kyo, Tata Claro. Nang runa no kaluto. Ay, ramanak man, no anya ti raman na. Ay. Bayadam day takinan mo, Tata Claro. Nagsamit. Makapadiabetes. Bayadam nga rud Tata Claro. Apay abayadak ngay katrina manaklag, mat. No anya ti raman, ti banana kiyom. Ay sana mabalin, Tata Claro. Nasken abayadam ti banana kyo. Fritis lang day jay. Isu nga awan bayad na Anya! Siya ti siningir ni Delia iti lako na banana kyaw, Uncle Claraw. Di ka kanumot nagbayad. Apay binayadam kat fritis day jay. Rina manaklag no anya ti raman ti banana kiyo. Awan ka no ti free taste, Uncle. Ada? Awan ka no nga road, Uncle. Ay, ada ko na nga rodin ni. Asinaw, tinag ko na mabalin ti free taste. Iti lako ni Delia banana kyaw. Siyak! Ada libre araman. Unakan ko na. Anya laki day Uncle. Dinto pa'y ibagajaglak lako iti banana kyaw nga da free taste na. Si kanto laki day na customer laay. Ay na. Ay. Mayat ti agkapay. Makapabang arik na. Madama ka mo't nagkap-kapi dito itirsena, Marcelena. Wan, Claro. Anya day ta kapip. Imported. Saan? Ginatang ko lang iyay tirsina ni Sweetie Dems. Anya ramanti kape. Napaay. Nan, umigo pak man iti kape. Ay. Sinalbag ka, Claro. Kinapimatan ti kapkapyal. Ay, naimas gayam. Ay, Naimas tarupam. ayan na ha. Apay nagkatos ka ngay, Marcelina. Di ka lagbabaing. Makikapkapi ka iti saan mumot akapay. Ay, rin naman naklang no niya ti ramanti kape. Ayan, nay. Ay di ka man, Claro. Laklakayan kan. Di mo pailaan mo tiraman ti kapay. Ay salbag ka. Kukwa mo day ta kapay. Inababa mo ti basaw. Ay. Pangil ilutom day tatuktok mo, Uncle Claraw. Ay, nasakit mo kong. Apay nasakit. Kinatusanak ni Marcelina. Kasla ba to ti katangkan dira may naanang katos kaniya. Anya nga min aya tinaramid mo, Uncle. Rin naman nakla ti kapkapyen na. Nagpungtot matan. Anya laki din. Inaramid mo ba na yun dyan pinagbabawal atik na eh. Managraman ka talaga, Uncle. Ay, soft drinks ko ma. Ay, kat gumatang ka tapno makaraman ka iti soft drinks, Tata Claro. Kaya ko malibre a soft drinks. Ayawan itan ti libre. Gumatang ka tapno makaraman ka. Oray, tinapay la ko mga dapalaman na. Nabayaga pa na wala jak nakaramraman iti tinapay. Ay. Kit-kita man ti tinapay nga gigamak, Tata Claro. Anya klase a tinapay day tabet. Munay. Ay, nagdakilmutan day ta munay. Ha? Ramanak man day ta munay mo bet. Nagdadakilmutan day ta. Saan na mabalin, Tata Claro? Gumatang ka mo't iti munay akanam. Ay, day ta nga rod munay mo ti kayat ko. Di ta ka man langan. Imadayaw matan. Awan mo't dakas ngayon bagak. Dumaw daw atak mo't lay ti munay. Marcelina! Ay, banyas! Apay nakigtot ka kat inawagan na pa iti banyas. Ay, sinalbag ka! Apay asimrak ka dito'y balay. Nakalukat namin tiri daw mo. Iso am simre ka kon. Anya, Nasayop ko nga minanay mas tilot-lotwem. pinakbag tilok-tutwag. Saan pa'y analutaw? Nan, ramanak mano na mas mutlaang. Anya, ramanam, asan pa'y analutaw? Ramanak na rod no na mas mutla ti timpla na. Nagpuskol at talaga ti panagrop-ropam, Claraw. Nangalaam iti karbangam nga umay agraman iti lot-lotwag. Si kamot. Kaslawan ti nagkadkadwan ta. Anya ti kayat mo asawan? Nag-boyfriend. Kan nag-girlfriend tamot idi un-unana. Tukak! Oh, saan kitin? Idi day ta.
kan may salang nga aldaw anaadaan tayo ti relasyon. Un at anak i-boyfriend ka iti sa bali. Ngam na tayo mat, tanalipatan na tinagangas. Ha? Ay pumanaw ka kitdain, Claro. Isabwag ko kan katilot-lutot makitam. Saan Di mo aramidan dayta? Pumanaw ka nga rudan, no di mo kaya't asikatilotwag, salbag ka. Yay! Ay, 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 ay. Itay ka pa niyagsinsin na ay angkal. Apay aya. Makmakan ko ma. Mabisin ka manain angkal. Muna rod. Managbis-bisi na ka talaga. Ay, kwa. No kaya't mau, mapantalangan maki-birthday angkal. Ay, sa dino. Ijay ka bang-ibang abarangkay angkal. Agkasanga ijay putot ni Manong Laray. Sino day talari? Ni ngay Manong Laray nga ex-convict. Nakarwargaya man iti pagbaludan ni Larry. Uy, angkal. Mapanta maki-birthday. Tapno malanitan day ta buksit mau. Ay, anya pailat araramidan tangay mo kong. Inta na. Mala, mapantang rodan, Uncle Claro. Nagadumata sa nga ilid Unyag pa iso, Uncle. Nagadaw ti sa nga ilida. Inimbitaran da kakadi mo kong. Saan? Naamwak laang ngagpaskan ni Manong Laring ex-convict. Umay talatan ata na amuan tamot nga raw. Sa bagay bitaran tan ti bagbagita. Ay, umay ka. Ije kusina ti papananta. Naghimas talaga. Naghimas. Uncle, di mo unay tagraman Kitain da kanda kitaglut-luto ni. Naimas ti lotoyo kakabsat. Saan da ngagtagtagari, Uncle? Apay nga min makiramraman ka itilot-luton da. Ramanak nga ron no naluton ti sidaan. Ramanak man da ito'y malutluto at tabtaba. Ay, mas. Huston, Uncle. Ay, da ito'y pa'y malutluto. Da ito'y pa'y... Ay, naimas. Naluton sa dayta na putahe Uncle, ramanamot amin na naputay. Magawitan. Hapi nga gawid tan. Ay, nabsuga ko namang ramraman kadagiti malutluto a putahe. Uncle, umasidagan ni Manong Laray. Langan natin makaungungal. Ha? Anya ti keta sa wanda ito tata. Rin naman ang amin ang dagiti malutluto. Anya lakit din ni Larry. Di ka din may lasin. Siyak ni Tata maklaro. Anya kumano si kan ni Tata Claro. Jack kayat tinaramid mo. Ay, kwa. Impasig ko lang ti bagik. Gapotama mo ka, Larry. Panang bastos tinaramid mo. Ay, hindi nanog na, Larry. Tapno agnakam ka. Daytoy pay. Ay, Houston. Ay, matay akon. Ala, pumanaw kayon. Jack kayat makita ti palagrup-rup payo. Panaw! Pumanaw ka din. Nagsakitin pero bagik mo kong. Ay. Basol mo matlaang, Uncle. Anawaan kang di ka matagpaanawa. Ay, mapantala ko makipangan yung makiramraman ka matan ka dagiti kusiniraw. Nagtanang ka kumalaang, Uncle Claro. Amoy lang arudin nga ex-convict yung nagpapaskain. Ay, nagmat namdamay nakas deti mapasama kaniyak. Baliwan yung tikas tangaramid yaw, tapno saan kayo may sagsagmak. Ay, mo kong. Agbalbali wakon. Anay ko. Leksyon ka na kayon dayta, Uncle Claro. Managraman kayong tubod nga main. Anya nga ita. Pinaramanan da kayon iti left and right adanaw. Ala, pabagayam. Itan tinagibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, gayntay pinauluan. Managraman. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Ay, wag gayam.
Inton umay sa Sabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Walang pa'y siyaw lakay. Sino nga iti mapan ka data? Ay si Kaa! Ang no, mayat to na ito si Kaon, siyak taon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan ka data. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay wine! Sapay naglalaing na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang dito isang wanan ti balayaw. Kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapkapi ay. Kawan? Kung naman no itangal daw ti panagdalos tayo iti kalsada. Kagawan. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kay latan ni pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw. Kalpasan ti panagkape. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pailaang ije balayda? Waing, kuna laki din no iso ti mangida ulo kada tayaw. Sa magayam. At dapay lang nga jay, managmati di 4 na tiyaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Maring ano pod no nga umainton maramdaman. Patsya mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpot. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Huwag nga raw. Nuapay makasya ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito ipurok tayaw. Imbis nga iso kumati mangida ulo. Samay. Kagawad nga raw di dunya. Sikam. Day. Apa yan? Anya tura saan ngamawan pailang ni kagawad nita. Huwag nga raw nana. Naku nana itaya sumaranaw. Nga mawamutay. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umayday jay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay, nauna yan. Kanayon, Matt. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anya ngay ngarod kat kagawad, baybay antayon Ay, sana mabalin San aga po ta kagawad titas giant teraramiden na. Pagsasawak day jay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo, nalpasan ti panagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asim mangpet. Hay, wan ngarod. No anya ayati nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko laday jay. Baybay amon bakla. Sana bale, nalpas mo ti panagdalos tayo. Well, hindi may di na panalawas. Iso, tinagko na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem, iso mo ti awan. Ay na, bay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Magya, saan nga may ni kagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan milakit dain. Ngam saan mat nga imay. Ay, adda siguro na panana Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat anagmayat ka na ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na ka na sumarunaw. Ngamawan mag. Ibaga na nga iso ti mangida ulaw nga misumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayawn. Saan kun ngay butos intun umay apa nagpipilay. Ay huray siya. Andaya mo't kas dya kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabalingawan. Nasaya at nasabat kayo kagawad.
Ha? Agur uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo sumaruno Ngumjak matan nakaumay. Ha? Idinalpasak nagkape. Naiturog kumatan. Anya? Makapatuglap mat gayam jay kape akinapik. Iso asaan ako na nakaumay. Sana bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayo. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo. Gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kastatimbaga nakin ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol ital daw. Ay, nyamot din ni kagawad. Samot nga no tiras na rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala Para makita inton umay apa nagbubutos. Nupilyan pa'y laang dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturo ka kintong pa nagbubutos. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Wang kanaw nana. Nakaturog kanaw. Kalpasan di pa nagkapi na. Iso asaan na nakaumay ginagdalusan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kasjay apa nagras-rason na. Wang nga raw. Paslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas di timbaga na. Irwam na ati kasjay nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos ken kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, no siyak nana. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nina. Saan mo ana saya? Ati ugali na. Awanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtoglap una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, binaakagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kong tulang dayjay. Talaga ang makangag kanya. Adagayang manin maangay a clean up drive inton umay alawas. Wan ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Basta ya, uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapanda na isingken bakla, tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway, uray sino politician na. Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uray agan anaw o pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha? Wow, nana. Makitak ngamen. Kat ano ti agkaiwara basura. Isuan nagalak mo tan iti sako. Sako ti agpidaw. Ay na. Itaman pa'y ngar-aramidam day ta kagawad. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha? Saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak daytoy sana ya. Anya sigod ngay bagbagamot kagawad. Ay na, uray agan ano kay ta. Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam.
Ha? Ay, hindi na namat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kastapay lang ti bagayaw. Ida isa nakastatar aramidam. No pa nagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutan dito'y arubayan may. O may kakit day, nagpidot iti basura. Anya lakit day. Ay na, naging sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda, saan namot asigod nga aramidan ti kasjay? Uraga na naw. Diyak kaya nga ibutaos. Ay uray siya, diyak kayatan nga ibutos ni Nita. Sa lagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Ay unayan na diyak kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Jaklat tayo butaos. Anya, napan ni kagawad Nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga daimot na asa ako. Ang pidpidot iti basura. Itawan pa'y nga aramidan na daytang. Agpakpakitang gilas, Tao madanin ti panagpipili. Ay na, uray agan ano, diyak kayatan nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Ha? Naimbag tasaan nga imay dito'y balay. Ay, urayem, ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin kat. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabaulakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum do na. Saan kumamot akasta Anya? Apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunod kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibuto? Aniya? Wan punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balayo kat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo amasango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man saan kayo nga agtuglat. Ha? Araramidan nyo lang day ta. Tati kaya iyaw. Kaibotos da kayo manay. Nagiti bumarangay. Ngam nagbigdot kayaw. Oh. Aniya? No ti pa nagkunayaw. Kat maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw. Kagawad. Sakay mo na nasingpo. Ita pa nagbubutos. Oh. Intong malpas iti eleksyon. Agtugtuglop kayo manay. Ay uri awam. Aniya? Wine oh. Awan serbileta kinagagayaw. Tadala ang may kimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anyalaki din. Katawad daytoy nga istorya ta napintas unay ti panangipakita na iti klase ti tao nga adik iti social media ken kayat nga agparang anabak ng uraysan metapuno. Ni Helen ket kasla awanti aldaw nga saan nga agpost iti Facebook. Tunggal makang, tunggal lakat, tunggal gatang, adalat ta picture ken caption akasla isu ti kaimbagan ken kabak nangan iti intero nga barangay. Ngim iti likudan dagitoy nga post at damit laing dagiti utang nga saan pay nabayadan. Nakakatawa, hindi na kita dagiti kumare na ti post na nga only rich people can afford. Abakas lamet leng no adda milyonaryo nga agsaw.
Ngem dagiti tao nga makamukin kuha na kita muda asahan metakasta ti sitwasyon na. Ada pe utang na ititindahan, ada pe utang na kadagiti kakailian, ken ada pe utang na kadagiti kakadwana. Isu nga imbes nga ma-impress dagiti tao, nagbali na katawan da laingin dagiti post na, putnomet nga ada kasta nga klase ti tao ita. No kitain mo iti social media, kasla minataw ket nabak nang nalaing ken awan problema. Ada agpost iti mamahalin amakan, ada agpost iti biyahe, ada agpost iti kabarbaro abado. Ngem no amom ti purno abiyagda, masapul pelaingen nga agtignay da tapno makabayat iti obligasyon da. Saan nga maditi agpost no kayat mo nga ipingle dagiti naragsak apasamak iti biyag mo. Ngem no para laeng iti panagpasikat ken panagparamag isu ti manggrugi iti problema na gusto ak met ti panangisuro ti asawa ni Helen. Imbagana asan anasayat ti agkapner iti kasta nga kasla mangibaba kadagiti daduma a tao. Ti only rich people can afford ket saan laeng a panagpasikat no di ket kasla panangwayapay kadagiti saan a makagastos iti kasta. Imbes amayat dagiti tao ken kuana at adda a nagbalin nga saan namawat ang dagiti aramid na. Nakakatawa met ti pasit nga ni Helen mismo ket nagrigrigat nga agtrabaho iti talon. Ngem no agpicture ket kayat na akasla adda iti resort when no luxury vacation. Isu ti klase ti panagparang nga saan makaited iti pudno arago ti tao nga pudno nabak ng ketsaan masapul nga inaldaw nga ibandera iti social media ti sanikwana. Ti aramit na ken panagbiag na ti manggipakita noa niya talaga ti kasasad ti leksyon daytoy nga istorya ket nalawag saan masapul nga agparanga saan mumet apudno nga kasasad. No adda utang bayadam. No adda problema asikasuem. Sana social media ti mangted iti pudno patek ti tao adda anapatek ti naimbag nga ugali kinapudno ken panagbiag nga awan ti panagparamag. Kasla kunana ti istorya, saan na dagiti likes ken reactions ti mangted iti dayag. Ti pudno at dayak ket no awan ti tao nga agsingsinggir ken kata nabayagan nga saan mo nabayadan dagiti utang mo. Dahita ti pudno ken nakakatawa a mensahe daytoy nga episode